Zrenjanin je uvek bio dobar primer sportske sredine kao grad koji je razvio uzornu sportsku politiku sa raznovrsnim sadržajima, programima i aktivnostima. S tim u vezi ponosni je i Evropski grad sporta za 2021. godinu. Predsjednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin posetio je danas Zrenjanin, predloživši jednu lepu inicijativu. Pre svega zahvaljujem se gradonačelniku na prijemu. Danas smo zajedno obišli grob Zvonka Vujina, prvog osvajača olimpijske medalje, prvog Srbina osvajača olimpijske medalje. Danas mu je, odnosno juče je bila godišnjica i povodom toga smo zajedno legende jugoslovenskog i srpskog ringa Dragomir Vujković, Mirko Puzović i ja došli ovde u posetu kod gradonačelnika i predali inicijativu da hala sportova Madison, čuveni Madison u Zrenjaninu ponese ime Zvonko Vujin i da u narednoj godini organizujemo prvi u nizu koji bi trebao u narednim godinama da se održava, međunarodni turnir, bokserski turnir, memorijal Zvonko Vujin. To je svakako nešto što je Zvonko Vujin zaslužio i što će svakako doprineti daljem kontinuitetu i razvoju srpskog boksa. Moji prvi koraci u boksu je bili ovdje u Zrenjaninu i kao početnik. Posle toga sam nastupio za reprezentaciju sa Zvonkom Vujinom i mnogo sam se dobro osjećao jer je bio vrhunski sportista već tada i zato sam došao da dam podršku ovome svemu jer kao čovek, kao sportista zaslužuje da bude u ovom gradu njegovo ime sportska hala da se zove Zvonko Vujin. Zvonka Vujina pamtim kad je došao kao trener reprezentacije 78. godine na Kopaoniku. Inače, on je bio naš lučonoša i nekada je bio najtrofejniji bokser Jugoslavije. Ne Zrenjanina, ne Srbije, nego Jugoslavije. Prvi naš nosioc olimpijskih medalja, tako da on je meni bio idol, uzor. Ja sam imao jednu sliku sa pripremom, pa sam nosio i pokazivao svima kao ovo je Zvonko Vujin. To je veliko ime i baš mi je drago što je uz i našu inicijativu, tu stoji, iza te inicijative stoji i gradonačelnik Zrenjanina i drago mi je da će, nadam se da će se ta odluka, naš predlog usvojiti, da će ta hala poneti ime Zvonko Vujin, jer je on stvarno svojim uspesima i zaslugama zaslužio to. Osim prestiža, dobijanje titula Evropski grad sporta može dodatno da unapredi uslove za bavljanje sportom i kapacitete nosilaca sporta i sportskih organizacija. Pa ovo je samo jedna od inicijativa koje smo pokrenuli zajednički, dakle grad Zrenjanin i Bokserski savez Srbije. Moram da istaknem da u narednom periodu svakako želimo da imamo još sadržajniju saradnju u pogledu unapređenja sistema sporta u našem gradu, a konkretno unapređenje bokserskog sporta. Inicijativa jeste potekla od strane Bokserskog saveza, ali i od strane naših zrenjinskih sportista, legendi, olimpijaca koji zaslužuju, koji su podržali ovu inicijativu, a zasluge Zvonka Vujina u zrenjaninskom sportu i ne samo u zrenjaninskom sportu su upisane zlatnim slovima, a na nama jeste da gajimo kulturu sećanja na Zvonka Vujina, na njegova dela, na njegove medalje i na njegov pre svega lik i delo koje ostavio za sobom jednog običnog čoveka koji je živeo u svom gradu, koji je živeo za svoj grad i koji se takmičio samo u jednom bokserskom klubu, ovde konkretno u gradu Zrenjaninu. Ostaje nam da se nadamo da će u 2021. godini biti moguće održavanje sportskih takmičenja, kako bi se tradicija dobrih sportskih rezultata u gradu na Begeju nastavila.